This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Meghalaya Youth Federation MYF Mairang Zone ka Ardrek Ubray Naitung Arja Opsan hapo ka jingelamu ba Arandar Maulong President baru ba Arius Basayomai General Secretary kala lek ban jurep ig caka ba pentrei ka scheme Child Children Mission ka badan nakshnong umthiet benther bat hamau sawa hak jingjurep ka sengalap bagi barjala gi betrei ke caka kidan tangi ka labor license ka bala kutpor ba klam ka work permit lani ka police verification kinong elam ka sengila penpau bagi la ipor company ba pentrei gi ka scheme ban penbiang gi jingduna lemkum ta ka sengan wan biang ban jurep bala dalap ba kimpat penbiang ka sengan behi gi barjala Shushu akabedai begini kebenta nakaliang kaseng ke Laitruban Ucor sa Office Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District hakabedai beginglap nakite gi jingjurep Lanjut. Lanjut. Sudah. Oh, सब तो ले गया लाइसेंस है हाँ लेकिन लाइसेंस सबका भी है एक दिन गुन करता हूँ एक दिन गुन सब ही था क्या है सबका पास कोई बात नहीं सब भी Ada gini nggak menurut dia? Dewan seksi apa? Kesukai. Pas dewan kan udah keluar orang. Kamu ini hak penting. Cek. Ini untuk Nusukia dan ini dapat dari Nusukia. Merba, hang ini pen ini dina bahagi kasiru di bentrai. Dari kat karukom ni dia ben ai lang kan di kasi bikinnya trai dari bun ting di dawan di wan yo i bitang di kar sudah bat dia kata ini dap su kaji su ya bat dawaru ya kan company ke CM kan kenang ban kan perungkam lam yaki kena kasi juni ba kinang yo trai lan hakan ikra ya dan kalian tengah kum ngau service star karteng ma badik boy ni dekat jong ka Meghalaya Federation jong Mairang Zone ya kajingwan inspection jungi mendak sengi igini ki barjala buan tereng ni mentai la tereng la arsnem batang abang cek ni pet igi documents dan tang kelibor license bat kataru kelibor kebuan ke balakun dia nadu ki benai ke balak adab ki krem dini udum ta dia habis dia bak work permit aduk mentah la arsnem la tereng kan kumu jinge tu jungi bikla tereng arsnem bang ni kata kimpat le ya kata bat ka police verification dulu kim don bat bang kuat menang ba nakaliang ke department jungi police kidiban pet kidiban penbiang ya kini kin pet bah nomor kejingwan tereng jungi bar jala bila i kejing dia hakani karikasi jungi kepala adab kibuan ke bar jala kibuan tereng klaim kata ke police verification nada kilik kam sini menu bangkit clear nasai lada menda dan police verification la tereh ni ulik kam sini unlek no litut saya umta nak leng jungi ni bu kajing dawa apa kidai ban penbiang yak police verification na benda ban song singan hi karikasi bakajik beriau berkawan ka ngang ada secretary general secretary jong ka Meghalaya Youth Federation MYF Mairang Zone te hadin pengilawan ban inquiry ne ya kini kinung tray barjala tenaga yang jeng ngila sek ka botol ID kidon Aadhaar kidon te ka labor license kidon te hendrai ka police verification bat ka work permit kidon tenaga yang jeng keseng ngila bu ya kana ka company ba la kom nong ai pong biang ikene ka police verification bat ka work permit ada kimla ben biang kita ngin dawan kono ka form nak lengi ka seng ngin bi be kini kiri kha nakalang jeng kamu general secretary jong ka Meghalaya Youth Federation Mairang Zone ka bangiwan ban kendu EDC kalong menta kalong ba iwan ban ujor halo ka jing bombiang ki kot kisla ki baterai hapo ka company BSC ki ba kinong bala ki baterai hapo ki ba dai namna kane ka scheme JJM kajingwan ujor jungi kalong ya EDC kalong ba kin penbiang ya ka police verification ya ka work permit ya ka labor license kibun ki balakut tenakeleng jungi ni ya keren mena bat EDC hapo nakeleng DC ong bangin sakot ya ka meeting ya ka ya kitiki
nong sim yak tu kam company ban sakhat hang ne te habitu por ong ba ngin sakhat lang yaki engineer jang ka pichi ru te ban sa sim kia lo ta te nak leng jong yong la kam no habia dai bat ka balong general kata ka work permit bat kala bol license kidi ban biang bada kimla ban biang mut nak leng di siru I lai ka assurance no I ong la kam no shibnai de ban biang ladam la ban hale ta mut nak leng di si mut inam sha ban le ek nak kam te nak leng di si la kula ru mene yang sakhat ya ki police ru ban sadan ya meeting bangi na penbet halor kena kam nak leng ni hadin bengela lek jurip hang te hapo pichi mau sawang te ngi ba kam hi kala nang ya handrai kam pat biang pat bet kamut kadi kata ka bangi lek inspect nak leng ni kaseng ka bangi lek inspect kalong ba kin kampan stat ya ka jing trei hang te khnang ba kan pinsuk yu pat ba nang chong jong kena ka than area mairang hi ka ba hang ne ka ba ka te ka sus hang te ka ba mi kalong ba ki batai ba ki ong ba ka tang sipu tu dikisnong ban supply na katina ka sus nante Ngilabu ru ka wei ka bangin bibu wijing thok ba mar ka jik penslam joki ban pentrei ya kani ka GGM scheme mar ba ngilapet kat kum ka jingi I jungi kemun ba ka kum wijing tip jingi 70% kila yo ka pisah dan ne kila pelaj kita pisah at least 60% ngai kadang kata kam ba pentere kadang dam dalam wat kum kejing pet jungi pet ngilai haman lek sinong buan kepala don ketop 4 dan bat buan ru connection ke buan 4 dan dia nak kalian jungi nglaong IGC ba ya kani pidiban pen keloi nomor ba ka kata yu pat ba mentala arsnem nadu arah jar apply kila pentere gini bat nadu menta kadang dep tang kata 100%. Saya nak kalian kejungi ni labu kejing dawa kejing ujor HDC ba pidiban sim kya lem ban kentu iki kontraktor ni badi patch bakin pen stat ya kene kam Habatin page bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.